Iti bentuk te in chan tha akan pe tu kan pechen si samin chang thang thati dum ko se tuli kan jam han nak di tuli kan jam han nak din kha karak chin ta ma sak nai chan lai tu a kai ma sui hoi karak se nai kan di rak te kan rak tian ha la in thang that nak na ika bulletin sunga rak ku mi number pakhat nak kha kan za bi te dir in kan rak sa tin ha lai kan sak di in kan chan kan pe thoma nak din cha a pastor mang lian ni thacham na kan ngai pyak te lai adi in Thantar phunda rak sila I phundiaw asolo mai mun thasung sin kan rak nai tin halai mei farwan na rak sila dar khing tum na rak sila I lung phun on na tikhan reverend na yen thang ni chan rak han na I nubu ni tharam na am rak nai lai ma bial te kha tu ni chubli chun kam problem chu I kan jam han din kha rak sila sile kan chan kan rak pe kon halai tu chan a chun throi tu ni khan amhai an hala kan roi lo kan di lak te kan rak dian halai khan number bakhan na kha kan rak san halai na kan sakti in pastor mong vunglen ni kha cham na arang nai thi na Boy Papa Chian na tu ami chilbial te hi Boy Papa Chian na tu ami chilbial te hi Karwa kita alumni apano Arfile kwa Toke marina ni na chintiko na kalong teko kakang tuboy ng magandang teko sa ikungin na naliangan ko kakang tuboy ng magandang teko Say kuminta nalianan ko Mo atyang may boy pa kan nilyo te kan pa sungai besi Chin Christian Fellowship kumfra tityang ko balam na ko ye nang mana na diri na tlatswa ye Nihnia Jun Jubilee on nagtanzong kan pantangza mai sabik namin tantas ko se mo anong mi papatian nang malong fue na kun selo atujana Jun hi din Jubilee Jun long tlom in on nakan tu jung lai dia Jesu min tha kan jam kan ni kan be kan patian amen no kan chan kan rak pe na nai tu sana chun Thantar Jubilee Thantar phun na rak sila I ma Thantar phun liaw akhan ma nun thasung sil in ha kan rak na nai
Chẳng sao áp hôn đi lại lâu Đột tụ bay đột ra Chẳng đi đi đâu chẳng đi Nâng lòng nàng lê lòng nàng in ăn khát la Ôi ba nhân phương in chân nàng cứ loa hi Anh xin đi lòng nàng về chinh đi lâu Chim tiếng cái ngày lâu Tiếng chú bên ly Đất phát sẽ Ôi ba nhân tung ngọt và như lúc kê Căn đâm trung gian tôi tia hi Nu le ba u le nào tu niệm tê I đô na u si Ôi ba căn sung đi a chan a chu Khơi chua quân kiếp a cần về câu lại Ôi ba căn sung đi chân na cứ loa hi Ta xin đi lòng na về chinh đi lâu Chim tiếng cái ngày lâu Tiếng chú bên ly Đất phát sẽ Đôi má đất tung áo ta như lúc kê Tiếng chú bên ly Đất phát sẽ Đôi má đất tung áo ta như lúc kê Đôi má đất tung áo ta như lúc kê Thu cha là chun Jubilee mai phar van lang cha na rak sari hai Luka pe sari na Boy ba thara chu ka chunga aum sifa ni ha si I thong tha chu oga chiti aga chu I red na than oga aga tha mit zo min ha si I khwam than na pe oga ne shamin ha ladar di aga tha Leviticus Ministry Unadi Jubilee Kuma Chun Achok na Awang Chok na in Arak Chok tu Pasin Akan Lau Chu Aki Thanai Hebrew Hekhat Hechung Mi Himi Viate Nga Hi Zut Nak in Anchi Pachian Ni Akam Min Ha Chu Agulau Siman Sero Lam Happy in Arak Mui Anrak Ilom Valay Chunga Hin Kwale Apakwai Men Ni Ganraksi Andi Sam Hai Zale Hai Kwa Zale Pangana Nabia Chuka Kesa A Nei Inasi Kalam Cha A Jiuna Asi Sam Pakwa Rena Pakhat Boiba Kalun Chinti Lakin Nangma Chu Kan Thang Thatlai Nangma Ni Khorwa Har Chin Leto Mi Velde Kachilai Sam Number Zale Parum Pakhana Boiba Chu Thang Thatkawu Zai Zatia Ama Chu Atha Adot Nak Chu Zungzan In Abun Sam Number Gularia Pasuri Boibani aka awi aka hui aka pen ama chu ka bong chan ko aka bong I aka rom chucha a ama thang that na ka sarai Sam Gulisuri Rana Pakhat
bôi ba chu ka cheu nak le ka khat nak asi a hom han ka ti tha lai lo bôi ba chu ka hu pheng thu rai rong asi ka chin a phang lai lo sam number zakhat le na pachum bôi ba pachian asi kha zai ding han a phi kha u akan sar thu ama asi kan ni chu ama ta kan si ami kan si aturun kan si sam number kwaring na papua shan na ka in mi tha cha a boy pa chu him na hun asi har na chan a rai shong fek asi Tizana Tundar Kibula Silai report nak le chubli lungphun anak chan arak silai ikazon sub SCCF pastor Reverend Nandin Thangli chan arak manak silai Sungai Kisi Jin Christian Fellowship Sungai Kisi Jin Christian Fellowship Tin Jubilee Chu Kaima Reverend Nandin Thang ne ba fa kiang khamin in kon chang